إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون algon men mi miskituga komme homa duwahege re magru namada fawga kuriya gendiyo ma hamaje fami wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matiwari hadis basfulu tawge tereng algon men khiyar kura ekiyeki hadis fita sharaha kuru enamas algon men mawduwa diumo kuriga muhimmo detin kame furiyama kuran ebaje فرتما كمكي نبي صلى الله عليه وسلم کے سنة نوتا حديث کی اي كوباكن اول من ابا دينے گنن جه ادي حديث کے مقام کی كوباتو اسلامي شريعت کے تشريع توغا نوتا دينغا كنكن شروع كرفمغا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنت کے مقام کی كوباتو کیریت قرآن على بلائرغا ہم افدان ما نبي صلى الله عليه وسلم جه مي حديث بس فلوتا أقول منا هميا فوراجين أسفا وني كون غوتكتو مي أقول من دينكتو مهمو نكوتاتك إنكم أقول من فرتما دارسوغا كوريا جنداني مي باتن إيجي تورون أقول من إرادة كورفيا كم فتبس فشموغا كوريغا إفتجي مؤلف نوت إفت ليوفا فاوا إمام وري بيكدغ ترجمه انوتا بيكدغ سيره الغون من فسيها في منبر درسغا حصا كل اونن كما كسالغون من فرتم فتغ تو اختيار كو فميوتي صحيح بخاري الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله جماعه رفافا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بس فلو دغ ترين صحيح الجامع غا هيمنه حديث نوتا صحيح بخاري غا himene hadista enas kuren den no gotan algon men mi mawdu ga kuriya dimo kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge maqam no sunnatu ki kobakan denegatun muhim algon men ehem begin mi ummatu ge emme khas kame gotuga faha kurwe kamaki ehen huriha millataka ummataka khilafa allah subhanahu wa ta'ala qiyamata hamya حفاظت تري كربا ركات تري كربا فا واك هميما الله سبحانه وتعالى ادينك شريعه نوتا ادينك ركات تري كرو مجامن ودغن وافا شريعه اي قيامتا هميا دميون نانه شريعه كما مدغا شكن اي عزت تريگه عزت تري كم نوتا نكمتي ميهگه نكمتي كم كمغاويس معنی کی مکمغا kommehen izzet terege izzatuge sabun miyan unikame nota furiyama kamen awme nuwata nikameti mihege nikameti kamuge sabun mi shariyata furiyama kamen nuwata unikame awme neti midin allah subhanahu wa ta'ala wa'de wadiganna wa fa fadan himaye kurvawan komme miheka bas oy mola labeki emiheku mi shariyata midina tabawe midina khidmeko midina amal kuri warakan emiheka manfaya هيوكن لبيجن داهوش الله سبحانه وتعالى
eilahuge nabiyage sunne nuwata ekale fanuge hayapulu himayeve salamevegin mistakunna hamia ekale fanuge amal furtaka bas furtaka adi ekale fanuge hayapulu naqulwegin aw mattaka eilah subhanahu wa ta'ala mi ummata khassa kurwa devwa fawa emme warugada baraki ei isnadu nuwata sanadu en huriha ummataka khilafa mi ummataki sanaduge macca bina fawa ummata maneki ummatuga tedukurave khabarutan naqul kuravigin annani cheenutakegge macca bina kuravigin maneki e basfule ge aslu masdarun maneki Allah subhanahu wa ta'ala hadratun nuwata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun anna basfule mistakunna hamya nuwata fettauga tadwinu kuravende fettauga lievenden e basfule naqul kuramun annani itubaru huri mistakunge faratun ehmegin algon menge salaferi bekalum vidalwani al isnadu min ad-din sanadaki ay islam dinuge terem wa echike laula al isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadu nuwanama sanadu nennama midinuga komme mihe ko beenon komme echves midine kiyagen midinuga namuga faturamun gendane enama Allah subhanahu wa ta'ala ilahu emme fahum bawa dawa fawa mishariyen himaye kuromataka mishariyatuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siratu wani rakkatiri kamaku mistakunna hamya foruko deifa ehmima algon men na fennani mi ilumuge tereng algon men hingajje kama vanama algon men ge mi ummatuge ilum berin sahabi bekalum feshigin as ebekalunge dari worun kamgawa tabi bekalunna adi tabi bekalunna taba wadagen nabi atba tabiin no taba tabiin imi bekalunna adi algon menge ege fohuge jil tawgawas ofedigen bodati imamari ilmari bekalun sanaduge macca iskan devwata ehmbima sunnatuge imamunge emme muhimmu nukuta eki nota suwalaki sammu lana rijalakum tiyabami hunge sanaduga huri mi hunge khabaru timammenna kurash khabar genevije kama vanam lobeta khunne mi warab warugada science haqiqatuga insanunge terem bayaku koffawa nota ada koffawa warabbodu zimmaye adi ufullawa fawa warabbodu bure komme basfulen awma akuga e basfule rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hamya sahha gotuga forato ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam e basfule vidalu efa wakaman aduwesevi sahabi bekalunna e aduwesevi kama vidalu wa taabi bekalaka baddalu efa waneto adi e taabi bekalaka taba taabi bekalaka baddalu e wadagen faawun e kashigen veto adi e fawga ege demeduga himene ba e sheikhun ei ebbe kala ko anebbe kala ge farapulun aduwehun ekashigem wa fada gotega baddalu wadagen fawa bekalun to adi hama ehemme e basfule naqulu korevumuga medure fawa sheikhun naki nuwata bekalun naki ei e bekalunge muli haya puluga ei dini wahake naqulu korevumuga kamuga vies nuwata diri ulumuga haya puluga wes ebe kadegge diri uluvumuge huriha kamaka belevi ena yaki kongotaka diri uluma bahuruwaya wahakaya muamalata kankan gengulu wafawa bekaleto belevi emi hegge bahe aduwehuma nuwata raddu kurun algon menge ilumberin kanda alu wafwan ehmima kurin denne onu fadan algon mennan algon menge dinan nisbekko صح بسفرتك ادي ضعيف بسفرتك فنفا هرمge maane ki ei ege tereng heaven nube nota sahhay nusahhay algon menna engen nete bune algon menna boda maage nebe gotavure warugaden algon menge ilumberin himaye kurawwa fawa sunnat ehmima ebe kalunge masakke pulun dina nisbekko mismi hun ebami hunge dunyawi beenun taka hawa nafsuge dun taka hadagin dinan nisbekko dakkafa huri wahakata nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfurta kamuga bune dakkafa wa wahakata algon menge ummatuge
ilum verin wani saaf kurawwa adi ege dogu tedu nuwata sahha nusaha waki kurawwa agolmenna bayan koddevwa enkamun hadisul muge madana ki ei warafula madan e akuga algondu hama mi sunnatuge tereng algonmen wadegen anna iruga emme boda mire yammi beenum vi mi ummatuge khassa kamuge macha wahaka dakkala asluga Allah subhanahu wa ta'ala mi umme khassa kurabba wafa wa umge sababun algon menna mi umme mi ha digu muddatega demi engiruga wes ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala bawale bebi matweri kalam fulugam gawies adi ekade gfanuge diri ulumge hayat pula ekade gfanuge emmeha kankan kamuga wies algon menna saha magun rakkatari kama kuga genes defa wata mifennen algon waran amoko dannawala mikala wa katawga furta makamaki muhammad sallallahu alaihi wasallam ge mi ummataki allah subhanahu wa ta'ala huriha miistakunge maccan am korabwa fawa ummate gotuga nota dawwate gotuga labwa fawu ehen komme nabi be kalaka rasul be kalaka wadagen nabi ebe kalege ummatuge nuwata qawmuge miistonge kariya algon menge ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa ta'ala fonuwa fawani emmeha miistakunge kariya adi jinnina insinge kariya bes nabi kama rasul kama ge algon menge misale gotuga midannawani mige kurige zaman takan algon men balalumum kurige ummettahuga ebbe kadaku rashaka nuwata qaumaka wadagin ebe kadaku devwa da'watu duniyege ane barruga nuwata ane kankoluga tibe insanunna hamen e khabaru forumaki e zamanuge daturu fatura muwasalatuge sobun fasiha kamen nune amdun adi mustahilu kameke wes algonmenna denne widan ehennamawes ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam emmeha miistongo kare ekalege fanu fonu vevi allah subhanahu wa ta'ala mi duniya mi warubodu inqilabe ves gennawa gotuga maneki muhammad sallallahu alayhi wasallam hijaz karage makka e kiyuno rasha ufomve wadagin ekalege fanu diri uluvi hisabaki jaziratul arab kamuga wies duniyege komme tanakan adi duniya kitemme gina duha ko hingi kamuga wies duniya kitemme duhe vanden ekkamuga wies e duniyege kankolo takan ema nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge sunne ekade fana bawale vuno matweri kalam fulu arabin neke ajamin neke eggota ebami hunge attaku macha libi ebami hunna etaketi fasiha kamaku denegane fahum kurwene mag allah subhanahu wa ta'ala lavwa fewan miyadu algol me miwagutu mi miskitu ga demon mida darus duniyege komme tanegga hure mihako mi darus balalan nota adwahalan beno wejje kama wanama emihaka mihira camera tawge aliga ehiga miwagutu es balamun gende widan e allah subhanahu wa ta'ala mi duniya gennawa fawa bodo badal algol men na bay faru mikala kankamun hiwa kahala waki faadege waki bayeku emihun hoda molati hodun tawge sawbun duniyen asfawa kurirme eameduga shakkenne insanunge hodun insanuge masakke ehennamaes allah subhanahu wa ta'ala mi ilma mi kuladana kan insanunna nudevve vinama adi mi magu insanuna fahiko nudevve vinama insana konta konto mikankan hoda gannan ema lobete akhunne ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge shariataki muli insaniyatan ammu shariatek kamuga lavwa fa wuma ekuga adi miyaduge hanatu miwani allah subhanahu wa ta'ala kurindenne on gota muli duniya ammu wa gotuga mita alimu libene goy minwar kurawwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ge ummatuge makama matiri kamuge wahaka algon men dakka ule nota adwa ule komme tanegga algon men adu aham nuwata dannam mi allah subhanahu wa ta'ala mi stonge teriya neruwa wafawa emme heowe gemwa umme kamuga labata khunne allah subhanahu wa ta'ala e ummate
maak kurawwa matiwari kurawuma guligen e ummate ga ahulu werin nabes e maakama matiwari kama e sharafu libigen dane insanun getere ehme Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas tebamihum vime mistakun nataka nerewunu emme hewegen wa ummekamuga enkamun algon menna mi onnani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ummatu ga ahulu weri kamuga wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge umme degota kammana kurave ei ekade ge faana fonuwu maffahu ga nota fonuwu no yuru duniye ga tibi mistakun den duniyen anna huriha min qiyamata hamiyan ei ekade ge faanu ge ummatu ga anna mistak devana wattaraki ekade ge faana tabawi ekade ge faanu ge umme mi haqiqatu ga muhammadiya ummate nota muhammad gifanu ge ummate nangenewe kommetanega maqsadaki muhammad sallallahu alaihi wasallam en haggu gotuga tabawi ekade gifanu ge umme den onnani ekade gifanu ge ummatuga ekade gifana uredunu mistaku ebami hunnaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge sharafe ne ehmegen tibe fulun handuma fulu hunnane siratu ga adu aswane ummatuge maakama sharafa ekuga ummatuge matiwari kama maakama ekuga ummata guligen den hinga nuwata ummatan nisbawwa bayegge faratun hinga kushuge faafaves boduwegende nuwata emihakan haggu magu feni nuwata haggu maga dawatu libi edawatu bala nugatumuge sabun enayan hushawnu kantoge matiwari kama guligen ena bolala jahali kantauge matiwari kamattaka enage faafa verikan ituruwegin ede ehmegin algon menna badur hangoramaga faa kurave ekkamaki bi ummatuge fir'aun abu jahul qatul kolleifa madana vettifa waniko rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekaluna engevi ena hoduma zuwan de sahabi bekadaku ei madina ga hulwari de zuwanu ede kudin abu jahulan hamala di ena bimmacha gatulko wattada fani ehnamas ena ga furana adi hangurama nemunu ruga huri komegas abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge edweda gatumaka wadagen maadanuga maruwegen vettifawa misoge tereng hodamun as enaya baddalu hinduga enage wahakatakun fenigen diyei emme fahu ogutuga wes muhammad sallallahu alaihi wasallam ya meduga ruliweri kama nafuratu maru timage kurimacha feni haziru mafawga wes enage faratun fennamun diyei uredun terikama ruliweri kama adawa terika heme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hamya e khabar awma kuga ekade gfanu bayan kurawani mi timan kade gfanu ge mi ummatuge maakka ma kuga mi ummatuge fir'aunuge nobakam bes vi iturwegenne tebe fon adu aswane musa alaihi salam ge duwasoruga on fir'aunaki ei mi ummatuge fir'auna khilafat ana rabbukumul a'la timammi tibami ge emme mati rabbe bun dawa kuramon diyamihe rabbuka muga dawa kurmaki insanege tobiyata wes khilaf kame ehnamas ekamuga bani israilun jassage adi enage darikoluge mihu jassagen ekamuge matiga ena eta zamanen heda kuramun aswes enage maru ena fenunu wagutuga ena buna mundia timan imam vejjame bani israilun imam vi farata musa ge fana harun ge fanu ge verrab emme fawo gutuga ehna mawes ewo gutaki alegge kiban allah subhanahu wa ta'ala tauba qabul nukurwa dewo gutukure ewo gutu ei emi hegge newa holiyan ele wagutu maru fenigen as emi haka baddalukum newa holiyan ele wagutu adi hulangu faratun irwara wagutu ede wagutuga allah subhanahu wa ta'ala ibismi gafaratun tauba qabulan nukurvan ehbe allah subhanahu wa ta'ala wahi kurvani an faqad asayta min qabl tiba miharu hiye
imam wanvi mige kuriga uredifa hagigatuga fir'aunaki sida enaya kashawarukon enge mihe enai rabbununga hamaga muskom insan enge adi Musa alayhi salam wadagen enai kurimatiga dakkawa devwa fawa hujjatakun enaya kashawarwe Musa alayhi salam ge wer rabbu eikan haggu veri faratak emi malabata khunne Muhammad sallallahu alayhi wasallam ge mi ummatuge hewkan khairiyatu libeni mi ummatuga tabawa mi istakunna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sunnata tababe egotan amal kura mi istakunna ade warak gina wahaka algon men dakkan onnane Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ummatuge maikama matweri kama khasakan kamuge faratun wahaka dakka kama wana mehennamas e huriha wake algon menna dakka lamaki fase kame kamuge nuwan ehwima kommes minwaren algon men mi hissa kollani ade kurin algon denne kirit qur'anu ga ay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas mi istakun taka nerewunu emme he umme kamuga tiyabami hun ve egitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga warak gina basfurta ga algon menna wani mi ummatu ga maakamuga khabaru devwa adi mi ummata khasa kurefawa bayan khasa kan kamuga wahakata bas bayan ko devwa em begin hadis kurwani ju'ilat ummati khairul umam timan kade fanu umme levigem wani umme tawge tereng emme hewegem wa umme kamuge antum توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى تبامي هنتي هديه أمتك ترين هوي خاصة كريفا وهديه وانا أمتي مانك الله سبحانه وتعالى دنيا فنوبي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم خبر كرفني هديه أمك غتوغا اغتون ام فهم فنون أمتك تبامي هن أدي تبامي هنكي ايغ ترين ام هيو أدي الله حضرة ام كرامة تري ام ماتبري أمتي اما الله سبحانه وتعالى مي ام لبوا فامي وني مي فدا خاصة غتغا هم بس فلغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربوا فوني إن أمتي أمة مرحومة عذابها بأيديها تمن كليغ فانوغي أمتك أي الله سبحانه وتعالى حرمت ترك قربوا فوا رحم لبوا فوا أمتك مانك مي أمة الله سبحانه وتعالى وني رحم لبوا في هن بين أمتك مدغا كانتن هنگا ديغوتا نديو متك e ummatuge adhabu wani ummatuge atuge maniki ummatuge mistakun amille libiganna kamakunne ebami hunna duniya matiga musibata adhabu jehemun dani hembe rasul sallallahu alaihi wasallam e adhabuge sifa kurawwa nuwata e adhabuge mana kurawwa hadis kurawani adhabuha fi dunya az-zalazil wal fitan wal qatl mi ummatuge adhabaki duniyega Allah subhanahu wa ta'ala kurimat kurabwa zalzala ya binhelun takat fitunataka ekikahala bodati fitunataka kurimatlan jehuma ummatuge tere faadwe genda eki kankamuge sababu dimawa fitunataka adi ebbe ko anebbe ka qatul kuramundi ummatuge ahulweri ebbe ko anebbe ka hanguramako qatul kuramundi mige sababu Allah subhanahu wa ta'ala qiyamatuga mi ummata devwa عذاب ليكو رفوان مي أمتا الله سبحانه وتعالى قيامتك دبوا عذاب ليكو رفوا أمتك أهل ورنجي فافا فسو مكموغا إكان كان مدوري كرفوا فا أنك كمكي مي أمتا اللي بيجنوا أنا متوري كمكي أمتك نبيا أمتا كوري كولوغا وكيف جنديو مانكي أمتك كوري كولوغا أمتك نبيا أمتا وكيف جنديو لو بتأخذني معنوي غتغا الغون من بسنالا يرغا مي امتك نبيا امتا وكيوغن ديومكي اي بودوكم ادي ورب بودو مصيبات امتا كوريمتي وگن ديا شك وسني امتا لبونو ام بودو هتاما امتا لبونو ام بودو گيلو امتك صاحبا امتك حمايتغا هنبي امتا مقدكوا اي لوبتي حبيب امتا وكيوغن ديو ايفور بودو مصيبات ummataka kurimache nuwe adi nuwaswane em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawe timan kalege fanu ummatuge miheka musibate meduveri wejjinama ena timan kalege fanu ge musibatuge mati maneki timan kalege fanu
wakiwe wada gannawan jehi wada gannomuge musibatuge matin handuma kurashe nota timan kalege faanuge matin emihaku handuma kurashe timan kalege faana wakiumuge sawbun dimawi hiddati kamuga nota jehunu musibata meduga sababaki lobeta khunne ehennama algun menge tereng anna komme masalega komme khilafega goikkandalan je komme tanegga algun menna irshadu devwane matiwere qaidu algun menna akuga hunnawa ehennama Allah subhanahu wa ta'ala hikme bantakamun ummata devwa ituru niyomaten ei ekalega faanuga hayapuluga kurukama akuga wes ummatuge shariye furihama kurawwafa den ummatuga mi ilmu naqul kurawwa ba eggotuga ummatuge ilum merin Allah subhanahu wa ta'ala khiyar kurawwa fa ummatuge nabiyya ummatattaka libigendiya shafaat eggotuga ummatuge ahulwerin nimidiumuge kuriga ekadege faanu gendevu ay Allah subhanahu wa ta'ala bay ummata e ummataka da'watu devwa nabiyya e ummatuge ahulwerin da'watu devumuga hunnawaniko ebami hunge uredu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge macha adab fonuwa e ummen halaku rawwani e nabi be kalege e rasul be kalege kurifulu matiga ebe kalege lofulun deke wada gannawa ekadege faanuge nuwata ebe kalege ummata meduga kantan hingagen diyegoy enamas algon menge mi ummatuge nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam duniya du korba wadagen newiruga ekadege faana wani umme furiham gotuga tarbiyat quraifa algon mi fada halitoga handan ko den ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummata wakiwe wadagen nevi ruhi wadagen hunnawe ummata meduga ufafulu kurwa halu koluge ekadege faanuge sahabi bekalum ekadege faanuge ta'limuge macha furihame tarbiyat kurwa ehmima ekadege faanu awahare wadagen numga alas kamfuluga ganduwor kolum nikume wada nugennevi eoy detin duwehegge terega onno maffahuga hijran 11 naharuga rabiul awwal moge barawi homa duwahuge fatis wagutuga sahabi bekalum fatis namaduge jamaata safu hadada fawaniko ekadege faanuge ganduwor kolum miskita kahaleve gotan inna kuda doru koluge faruda kasawale mafawga ekadege faanu ballawale vevi sahabi bekalum vidalwani timam bekalum ufalum folijje ekadege faanu emburi wadagen timam bekalunge imamaka wewadagen namadu kurawwan uluwani kamuga ero ekadege faanu deke wadagen nevi ekadege faanuge miski kol furifa wata ekadege faanuge miski kol furifa wata sahabi bekalum fatis wagutuga e miski kol furala fawani Allah subhanahu wa ta'ala ge hadurata sajida kon ilaha kutam mattaka emanzaru deke wadagen ekadege faanuge muunu fulun alikama ujala kan feniginde hen sahabi bekalum vidalwani timam bekalun na feni wadagen nevi ekadege faanuge muunu fulu hiwani handuge bayen henne nota handin henne bay bekalum vidalwani nuwata mushafegge safhaen henne mane kiritu Quran lifa wa safain ei sahabi bekalunge hippuluga emme lobet kam bodo ecce gotuga wati we bekalunge sifa kurawani ekade faanuge moonu fulu timam bekaluna hifulu kurawani mushafegge safhae gotono kirit Quran lifa wa safhae gotuge efo hiniwaruna kurawwa halu koluga ekade faanu appulun ishara kurawwiye namadagen kuriya wadagen noma efo ekade faanuge e farda kolo kashfu korwa etere wadagen nevi gota den sahabi be kalunaka ekadege faanu baddal fulu wadagen nugannawa ekadege faanu eduwa hoge duha wa gutuga mi duniya du korwa wadagen nevi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hijra 11 naharuge rabiul awwal moge barawi homa do hoge duha wa gutuga माने कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दु कुरबा वडागे नबी मी उम्मता में दुगा कदे फानुगे तरबियत देबे सहाबी बेकलुना में दुगा रुहि वडागे हुन्नवे एहानु कोलुगा एकदे फानु उम्मता वके वडागे नबी एहम बयन उम्मतोगा कुरिंग अलगोन देन्ने फदाय
رسول بيكدكو نبي بيكدكو ابيكدگه ummen halaku egenda manzaru lofulun amille fula deke wada gannawa haadu kolga ebekadaku ge ummen hala nimigendani rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurwani anna allah azza wa jalla idha arada rahmata ummatin min ibadihi allah subhanahu wa ta'ala ilahuge alutakun kure baegge ummata meduga rahmaten ediwodi gannawa fikama vanama qabada nabiyaha qablaha allah subhanahu wa ta'ala e ummata vure kuriga e ummatuge nabiyaga furana fulu hippawe maneki ebe kadege furana fulu gendawe faj'alahu faratan wa salafan bayna yadayha den e ummatan huri shafaa'atri gotuga e ummata takahuri ummata libidanivi badale gotuga ebe kadaku wewada gannawe maneki misalakan algon men gatere mi haku enage la darifulu tuttu darifulu maruwima ekujja wegendani enage mamba fana takawe farotek kamuga adi sadafek kamuga maneki ebami hunna libunu bodu shafaateringi e darifulaki algon men nangoti ketterium asluga dariyaku mi haka libi e dariful tuttu umuruga marumaki duniyawi gotun algon men na bodu wenaka hitame ka vies allah ge hadratuga ei algon men na yaqin kama ko algon men ge macha shafaateriwane farate rakka kurewuni ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum asfawa basfuleg ga ade allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula ilahu ge alutakun kure alegge lobiwa tuttu baligunwa alla darifuluge furana malaike bekalun hippewma ko ilahu muladdena wodigemwa haluga ebekalunna suwalu kurabwe tiyabami hun tiyabekalun timan ilahuge alage darikalunge furana hippewihi ehiduga ebekalun dannawane ade anekka suwalu kurabwane timan ilahuge alage hituge finikan kamugawa hituge ufa kamugawa e darikalunge furana tiyabekalun hippewihi ebekalun dannawan ade Allah ta'ala wahi kurabwa ebekalunna timan ilahuge ala kike he buni timan ilahuge ala kuri kin heje ehiduga ebekalun dannawane ena ketteriwi adi enage dulun hewo ichmenui berunuwe ehiduga Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabwane timan ilahuge alaya timan ilahuge rahmatu gowetiga ganduware bina kurabwanta obeta khunne bimmatiga algon men botala fa ro iru algon men ekamuge venuga edunnu teduwe tibe iru algon men astuga ketteriwe shukuru veriwana manota allah hadrata hewo ichem menui algon men ekama guligen nisben nukura nama malakuti ya alamuga algon men taka kumfada hewo kametto hingagen edani algon men na gina fahara kon yaqin kametto onnani algon menge dariyaku bodu wegin ekujja algon menna deni kon natija ekam algon menge muli deduniye gellida waruge wen algon menna kurimat kurwa fada kujje kamuga wese kujja wegin diumaki hama duru kamennu amdum mi zamanu ekamaku algon menna yaqin kamaki ekujja balighu nuwanis la umuruga ekujja ge furana allah ta'ala gendawa fikama vanama ei algon menna yaqin kama ko libifawa shafaat tereke madama qiyamat duhum allah hadatuga shafaat teriwa adi algon men ekama ketteriwe hewo echmenui algon menge dulun beru nukulanama allah ta'ala ge hadratuga ei ilahu ge niyamato gowetiga emiha kattaka ganduware bina kuromman ei ilahu amur kurawwanati dobete khunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya madu algon men fikuru hingala ma hingawa mifada komme hadisa egga komme hitame eggawes komme ufal eggawes ei algon men nan huriha halate genamuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men getere mihege eddariyaku devana darifulaku la umuruga duniya duko hingejja wagutum algon men geterega fetureni emihage komme wes nubaka megge sobu emihage uluma gulumuge sobu nuwata komme wes mihaw gaattimage mihunge bola gina faran annani hadafa oy fanditeku hadage ngule sihuregge sobu jehge ngule musibate gotuga
lobeti akhunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya libi wadagennevi komme firihen darikalaki ei tuppulu umuruga avahara wadagenne bekale tin darikalun libi wadagennevi komme bekale ku tuppulu iruga avahara wadagенnevi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah godotan evvore lobeti evvore karamateri insanennuwe ekamuku ekalege faanuge komme firihen darikale ku tuppulu umuruga avahara wadagенnevi tuppulu umuruga khasakon ibrahim gafan emme fahu darikalun ekalege faan avahara wadagannomuge hadisa kite befulunna keta namaduge khutubaga adu ivene hadisa eduhaki keta hifiduhaka dimavi iru keta hifiduhaka ittifaqun dimavi edu ekalege faanu e darikalun avaharumuge khabaru libwadaga tumako darikalunge kariya wadagennevi adi efo e darikalunge muuna ballawa lawman hadis kuravani e ibrahime hi rone hi hitama furene lolun karuna ohorigen dane darifuluge wakiuma gulige ekamaku dufulun heo echmenuwi vidalanu wa hushi ei lobete khunne algon menna en namuna evis haregga visnage nuwane mihege nubaka makun mihege jabbaru kamakun nuwata anekegge musibatege sabun algon menna dimawa kankan kamuga muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itura libudagенnevi hataru anhen darikambadunge terem wes hamekani fatima radhiyallahu anha fiyawa huriha bekambadun ekadege faanuga hayapuluga adi bodeti kudin kamuga wewadagennevies avahare wadagenne muhammad sallallahu alaihi wasallam deke wadagennevi ekadege faanuge huriha darikalunna darikambadun avahare wadagennevi kan nota tan nota ero ekadege faan duniyege hunnevi hamekani fatima radhiyallahu anha fiyawa ema lobati akhunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam algolmenna mi khabaru kuravani komme ummate ves e ummata kamadu allah hegoten edwode gannawa fiya e ummatuge nabiyyaage furana fulu hippawe e ummatuge ahulwerenna vore kuriga algolmenga nabiyya ummatuge warak kuri koluga ekadege faanu avahare wadagennevi algolmenna taka hore shafaateri gotuga algolmenna ekadege faana wakiumuge sobo milibe hitamage badalu algolmenna libenevi farate gotuga ekadege faanu evani levvevigen ehem basfulega hadis kurvani idha arada halakata ummatan adhabaha wa nabiyuha hayy ummatakan halaku revman nikametkan allah irada kurabba fiya e ummatage nabiyya duniyege hunnawani ko e ummate halaku rabba adhabu devve fa ahlakaha wa huwa yanzur ekadege faanu note ebekale ku ballaman hunnawani ko fa qarra aynuhu bi halakatihi hina kadhabu maneki ekadege faanote ebekalege loful kashawar kurawwa yaqin kurawwa engi wada gannave itirafe wada gannave ebekadege umme ebekala ku dow kurma guligen allah subhanahu wa taala ebamin hippawa adi ebami hunna adab devwa halak kurawvika wa asaw amrahu e bekalege amurfula hilaf magun iradu kurawwiya anna haftaga algon men ituru nukuta taka ali alwala wa hakada kalane mi hasabun mirien algon me nimmalana duay ka allah subhanahu wa taala algon men ni hew bas adoha adi hew bang amal qura bay kam ga levum algon menge mi ivuma adi ehumuga baraka lavwa mi algon menge hew kamuge fatan ituru wegen dane kame kamuga levum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.